عیدونه برای خانمان و جنابان اینمی جای نمازی به صورت عیدونه می باشد. همچنین قرآن قدرکه می باشد و همچنین یک ماشینکای اگان درکان، یک شامپونی واتیکای استحصالی یگیب می باشد که برای ریشه موی سر مستحکم کردن و همچنین این یک صابون دیگر، باز یک آب زمزم، یک دوخی زمزم که تا 3 روزه بوش در لباس میمونه استحصالی دبی می باشد. این یک توقی دیگر، یک مسواک پاکستانی که استفاده بردنش سند می باشه و همچنین یک تسبیح سنگی. اینمی 8 چیزی که ما نامبر کردیم از شرکت شفاپرما میتونید شما با نرخ 2900 روبل خریداری کنین. این نهمش جای نماز برای شما عیدونه می باشه، دهمش قرآن برای شما تحفه می باشه. اینها سبب. خدا شفا فرما. هم خورشید مهری تو بزرگترین طلمعی سرد را آب می کند. فعلی غضبت دیواری عظیمترین را خراب یاد دارم. نخستین سخن گفته‌ام مادر بود. مادر تو بیستی جاویدان بری منی. مادر تو بیستی جاویدان بری منی. مادر تو در این عالمی به مهر و وفا بخشنده عمری جاویدان بری منی. وقتی که ما مادر میگوییم همان لحظه های کودکی بر یادم می آید، چون که ما پهلوی مادر زیاد بودیم، دامان مادر زیاد بودیم و از مادر سیر بودیم. از اولین لحظه هایی که ما در بطن مادر به وجود آمدیم، مادر بسیار چیزها را با خود محدود کرد، حتی جان خودش را در خطر گذاشت تا که ما سالم به دنیا بیاییم. ایا مادر، بمیرم من برای تو، نآید کس به جای تو. همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. ایا مادر، بمیرم من برای تو، نآید کس به جای تو. همه دنیا نمی ارزد به گرد خاک پای تو. مادر کسی است که نه اینکه به ما راه رفتن، سخن گفتن را یاد بدهد، بلکه در قلب فرزند خود احساس محبت را به وجود می آورد. مادر یگانه شخصی هست که با تمام هستیش، با تمام وجودش فرزندش را دوست می دارد. مادر یگانه شخصی هست که به یگان مزد و منت یک عمر دعاگوی فرزند هست. مادر کسی هست که نگاه کردن به چهره اش، تبسم کردن جانبش عبادت محسوب می یابد. مادرم
мо дар васфи модар дар бораи ранҷу азобҳое ки ба хотири мо кашидааст солҳо суҳбат кунем, боз ҳам кам аст. на ин ки мо ҳатто суханварону шоирони дуньёро агар якҷо ҷамъ биёрему дар васфи модар китобҳо нависанд, боз ҳам оҷиз мемонанд ва наметавонанд бузургии модарро ситоиш кунанд. тамоми рассомону ҳайкалсозони дуньё якҷо биёянду аз қиматтарин сангҳо, аз қиматтарин мармарҳо агар муҷассамаи модарро созанд, оё метавонанд ранҷу машаққати модарро тасвир кунанд? салом ба ҳамаи шумо дӯстон, мухлисони сомонаи Фараҳноз лайв. боварӣ дорам ки ҳамаи шумо хубу саломат ҳастед ва мехоҳам ки баҳри тамоми бародароне ки дар ғарибӣ ҳастанд ва баҳри он муҳоҷироне ки дар ғарибӣ кору фаъолият мекунанд, мехоҳам беҳтарин хушхабарро бирасонам ва онҳо то имрӯз аз граница намегузаштанд, барои ин ки ред рафтеста буд ва иди қурбон буд ва ғайр аз ин мегуфтанд ки дар раҳрӯ ред мерафт ва наметавонем ки аз граница гузарем. бе ягон монеагӣ, бе ягон мушкилӣ ана ҳамин раҳо кушода шуданд ва худи ширкати Акай Ҷурабек шуморо бе ягон мушкилот бурда мерасонад. пас ҳамаи шумо медонед ки мо бо ширкати Акай Ҷурабек муддати 7-8 моҳ зиёдтар аст ки аллакай реклама мекунем ва то имрӯз ягон бародари мо шикоят накардааст. марҳамат, занг бизанед, бозам бе ягон монеагӣ аз граница میکنم. албатта не. мо имрӯз дар худ дарк кардем ки агар мо тамоми молу сарвати дуньёро пеши худ ҷамъ биёрем, ин ҳама молу сарват дар баробари модар ба андозаи як донаи ҷав ҳам арзиш надорад. ман имрӯз шукрона мекунам ки модар дорам, дар паҳлӯи модар ҳастам. ҳастии модар барои ҳар як шахс бахти бузургест. домони модар биҳишти воқеи ҳар як инсон аст. مادر جان، هیچ